Maya payabak po kaya katamungan, pagmasusyan tayo po nga ni inkapiestan ng Sagrada Pamilya, pakiabetala po king kakatamong kapagnasan, ring makatuking intensyones. Para king kapasalamatan ng Richard and Chona Yumul, Nympha Agapitoong, Mabaga Family, Villarin Family, Connie Rason and Family. Para karing kaladwa daring makatuki, Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Ernesto Zamora, Resurrection and Maria Estrabillo, Ben Senapilo, Crispino, Estelita, Ener Mabaga, Raul and Vener Mabaga, Pantaleon Remedios, Catalina Rodel Villarin, Carlito Laher, Abrelia Balinas, Sara Caparas, Alberto Ubas, at ding sablang kaladwa kim Purgatorio. Talakad tamo po at ikantayin dalita pamukulat. Kilagyonig pa ang po'y nga na, ang po'y banal Espiritu, ingin manatili kay kayo. At kaya antimurin. Kinigal do nga itita mo pagselebran tayong kikatang kapiestan. Ing kapiestan ng pamilya na makayagom king banala pamilya, king pamilya ng Jesus, Maria, Ampo, Yose. Ila, making banala, aliwa itang anak na ng Diyos, ing ginutamong Yeso Kristo.
Nune ila, meging banal la, uling ketang karelang katapatan, ikatapatan ng ginutang Yesu Kristo, king kapamintuan at king kingigpa, king katapatan ng Jose, na iya, tido pa dya, king sinabi na kayo ng anghel, king katapatan ng Maria, na tingwana ng misyon, maging indunan ng kakatang talapan at bus. Kaya, meging banal la, alaway tang perpekto lang pamilya. Nune ila, meging tapat lang pamilya. Sisyantalang irakatang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginu, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoo, anak ng Diyos, mibay king Birhen Maria, ikang making kapatad mi, Ginoo, pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo, anak ng tao, ikang makibalo ang pong makaintindi, king kainan mi. Kristo, pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo, panganin ng anak ng igpa, ikang gagawa kay kami, metong mong pamilya, Ginoo, pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos, sumayupayang tutu, pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king be alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. King Diyos, higaya King Diyos, higaya King Diyos, King matas anwa, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King saban wa kapayapan karing taong kayang kaluguran pupuryan da kaparanana da kapaligayan da kasasamban da ka pupuryan kaparanana da kapaligayan kasabanda ka, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas sa bahanwa, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King tasabanwa. Manalangin tamo, O Diyos, sa ikpami, pagkalumeng, pialimbawanan mi, ing banal a pamilya di Jose, O di Jesus, Maria, Jose, atularan miya sana karing miyayliwang kabanalan at buklod ning lugod, mig-ari king pamilyara, ibat king pangaintuliran magkamit king ablas alanganga, pusal ning tulang magari king kakarinan mo banwa, itiyaduan mi kaya ka o Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo, mabibiyang pong magari kambe mo, metong buking pangajos, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang iba't, king libro ng sila. Inginu parangalanin tatang, karingkeyang anak. At pairal ng matulid ning metong ay ma, karingkeyang anak. Ni numanggagalang kan tatang na,
maglarin niya karing kasalanan. Ninumang parangal kang imana, kawangis nening metong at itipon pibandyan. Ninumang gagalang kan tatang na, tumulaya karing sarili ng anak. Marandam ya, King Aldo, manalangin niya. Ing makabang be miraskeya, agagalang kan tatang na. Ninumang paso kalalub kang imana, papakit na, ing kapamintuan na king Diyos. Anako, lingapan may tatang mo, king kayang ketwan. Eme palungkutan, kabang mabiya. Agyang mang miminane kaisipan, ipakit mo kaya, ing lunos mo. Eme lalapastanganan, king kabayang nang mo, at sikanan. Uling iganaka king metong atatang, makalingwan, bagkus, magsilbing pamayad, karingke kang kasalanan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapalad la rin taong maminto king Ginoo at mabibiyeto pod karing kayang kautusan. Mga biyayan ka, kimbungan ng kapagalan mo, maging masaya ka at minawa ka, biye. King pibale-bale mo, ingke kang asawa, mangariya king ubas amabunga. Busal ning pibale-bale mo, ding anak mo, mangari lang sa giwang ulibong tanaman, makapadurot king kekang dulang. Makanya niyang mipala in taong maminto king Ginoo. Ing Ginoo, bendisyonan na ka sa manibat king Sean. Akit mo sanang minawa ing kabyayan king kekaban ning biye mo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Carintao, Colosas. Kapatad, ikayo imbale na pinili ni Diyos, kaluguran na kayo. Uli na niti, kailangan kong miblas king laus pusong pamaglunos king ganaka, kababan alub, king kamo at kapibabatan. Mipapanupaya kayo, at mipapamatawad kapilanman. At inyang paginakit ing ninuman king aliwa. Pepatawara na ako ning Ginoo, inya ikayo man sana
mipapamatawad kayo. Idagdag mo babo nanitingan in lugod. Uling iti in bubuklod king ganap at pamisan metong. Mag-ari sa king pusuyo in kapayapan ng Kristo. Uling para kanitiko, may ngayawos, misasan metong anting galamening metong akatawan. Maging mapasalamat mo kayo king katawan, ing amano ng Kristo, labis-labis sanang manatili karing pusuyo. Mituturwanan kayo at mipanusok king mitmong kabyasnan. Kambening kapasalamatan ang makasalali karing pusuyo. Dalitanan niya in Diyos karing salmo at himno ampong banal adalit. Nano man sabihin nyo o daptan, gawan nyo ngan king lagyuning Ginong Jesus, king kapamilatana, pasalamatan niya in Diyos aigpa. Ikong babay, manusig ko karing asawa yu, uling ita insukat yung daptan, antimong Kristiyana. Lalaking talasawa, luguran nyo lat pakiutusan mitmong yumo, rin kaya kayong asawa. Ikong penganak, maging mapaminto ko karing pengariyo kapilanman. Uling iti yung babietula king Ginoo. Ikong pengari, eyula parating kakamuanan ding anak yu, poto mga sira lalo. Ingamano, ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapot parangalan ning maya pabalita. Itamongan po, mag-ari sa karing pusuyo in kapayapan ng Kristo at in mensahe na labis-labis me kaya kayo. Hinggino manatili kay kayo. At keka antimurin. Pamasa king maya pabalita, agpang kang San Mateo. O Ginoo. Kalakoda ring mga biyasa, pepakit siyang anghel ning Ginoo kang Jose. King kapamilatan ning metong apaninap at nga na kaya. Mibangon ka, idalaming anak ang poymana at munta kayo Egypto. E kayo mamako ka rin hanggang sabihan. Huling panintunaning Herodes sing anak, baning ipapate. Mibangon niya Yose at kanita mo ring bingita, dila nala ring miindu at menulakan la para king Egypto. Minatili la ka rin hanggang King Emete Herodes. Makanyan matupad itang amanong sinabi ning Ginoo kapamilataning propeta, inaos king lumual ibat Ehipto, ing kanakong anak. Inyang mete na Herodes, ing anghel ning Ginoo, pepakit siya kang Jose, karing king Ehipto, king kapamilataning metong apaninap. Bibangon ka, kanakiya, yuli mo nala king labod ning Israel, ding mindu, pablasang detang bisang makamate king anak, may nga mate na langan. Mibangon niya Yose at tiki nala ring mindu, migbalik la king Israel.
Dapat niya nga balita ng Jose, King Arkeleo, yaing may menalili kang Herodes, itatana, ang timong hari ni Judea, may takutan niyang taglos ka rin. Pasibayang tinanggap amano kapamilataning paninap, inyaking distrito ng Galilea, karinya migbanda, karin nala tiknang ding mindu, king meto nga balen, amayaos Nazaret. King antikaniting paralan, karing meto pa, ding amanong mi pasyag, king kapamilatan, daring propeta. Mayaos siyang Nazareno. Ing maya pabalita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya payabak po kay kayungan, at Merry Christmas pa po kay kayo. Kapat ng aldo, ning oktaba ng Pasko. Makamising simbang bengi ne. Bakit makamising simbang bengi? Kasi niyang simbang bengi nakarakal si simba. O ngenilano rin katolikong simbang bengi. At king palengki. Diyos ko, itakukulam laking palengki o rin ha. Oy simba ko pa, bayo ko mamalengki. Gino ko, unari pengat siyanda, bayo nga pong gino. O, at itamo po ngeni, pasalamat tamo, kingapong gino. Huling itamo tintang pamilya. Bibay tamo, king meto nga pamilya. Kaya kapiestan tayangan po, ini pong Aldong IT. Natitamo, pasalamat tamo, na itamo at itapa, king metong a pamilya. At naning metong a pamilya, ing meto nga pamilya, iyamo po ba nala pamilya, nune iti tapat siyang pamilya. Anya pong Christmas, ang nakarakal makapos, king Facebook, reta pong pictures dareni pong pamilya, o picture darening pamilya, na ila mag-greet lang, Merry Christmas. Ano kasanting pong tatangalan? At no kasanting nga kakit? Kasi ila kompleto la, kaybat, may lila, kaybat, pakaymalan lang pare-pareho, o makapanjama lang pare-pareho, at king gulod da, ating Christmas tree, ating Christmas decoration. Sabi ko sa sarili ko nga ako, lon mo no rin ng pamilyang arete nga ako, kasinting da nga kakit, pero, di kayang pamilyang arete, perpekto lang pamilya. Nanda ko po ngini, di nung ating perpektong pamilya kay kayo keti. Kita mo po, kita mo ang sabi, na perpekto yung kikatang pamilya. O, agyang mi bait kay mamoy lagyo na perpekta, itatang mo'y lagyo na perpekto, nang kaya tama kami titang perpektong pamilya. Bakit? Kasi, king meto nga pamilya, takal tadadalanan Dadalanan ka pagsubukan, dadalanan na problema, dadalanan pamikaintindi, nang kahit dadalanan pati. Mismo, king kaya katamo pong pamilya. Kaya tamo sabi, perpektong pamilya tamo. Pero agyang itamo, eta perpektong pamilya, ingkutang tapat ta kayang pamilya. Tapat ta kayang pamilya. King kaya katamo pong pagselebran ngayon, yapin niya yung kapiesta ng Holy Family. Ing banala, pamilya. O, agyang ila po, banal lang pamilya. Ila po, tinasan itang perpektong sitwasyon, king milyari karela. Kaya po, tang darandaman kayo po itang silent night, holy night, all is calm, all is bright. Ita po, sinaguli mo po karening banala pamilyang IT. Uling kaybat na, nitang realidad, ay ita, kaybat na itang sitwasyon na ita ng milyari. O, panto na naneng Herodes ing anak. Bakit? Kasi buri na neng papate. Ka-insecure ng Herodes. Biro mo, metong yung hari. Potang kay kanita, patulan niyang metong nga nakamalate. O, kaya po, ing anghel, pakit ne naman,
king paninap kang Jose. At nanong sinabi na, Jose nga na, burideng papate, ing anak. Ilakome keti, dalame ka rin king Hehipto. Ne? Kaya impong karela pong biye mo kabod, all is calm, all is bright. Uling iti melilan takot, melilan iting kapikakunwan. O, naila, dapat lang mako, ketang lugar ay ta. Kaya nung lalawin tamo po, o sabyan tamo ila, metong lang banala pamilya, pero gangilat, dinalan lang takot, dinalan lang pangamba. Pero may natilang miyabe-yabe. Bakit? Kasi kitang karelang tiwala ampong kasalpantayanan king Diyos. Kaya nung lalawin tamo po, makanano ta kayang maging bisang eta perpektong pamilya, pero maging tapat tang pamilya, bang kanita itamo maging banal tang pamilya. Kareni pong pamamasa tamo, ating kung atlong reflection kay kayo, the 3 C's of faithful family. At nala po rin ang 3 C's of faithful family. First, commitment. Second, compassion. Third, companion. Katapatan o malasakit ang popong kayantabi. Kaya nung lalawin tamo po, rening lungareti, king kaimportanti. At dito po makabasila, ketang apostolic exhortation ng Pope Francis, Amoris Laetitia. Nambari ng sabihan ng Amoris Laetitia. O, potang pabinyag kayo, pwede pong palagyo ita karenga puyo. Amoris Laetitia, the joy of love. Ana pong Pope Francis. Kaya ano sinabi na po, karening lungareti, first, commitment, katapatan. Love is a daily choice. It requires patience, care, and effort every day. Kaya po, kimpong kay katang pamilya, nanon kayang pundasyon. Anapin, atamo po yun, yung pundasyon ng pamilya, yapin niya ing lugod. Pero, dapat iti patunayan making katapatan. King commitment. Kaya nga ng Pope Francis, true commitment grows through our daily actions. At makanano tayong pakiting katapatan na iti, king meto nga sakramento. King sakramento ng kasal. Bali po, ngayon yung panahon tangin dakal lang taong kakasal. Kayo po siguro ka rin pamilyayo ating kasal. Mag-live-in, may yabe, alang sakramento. Bakit kanuela ka nung kakasal? Pumunang daily, in karela pong sangkan, in kanong kasal, it is just only a piece of paper, just any other legal documents. Piece paper ya mo, in kasal? Kadwa. Kaya ka nung kakasal, dapat test the waters pa mo. Nung mag-workout, so much so good. Nung mag-workout in relationship, saguling mikawani. Kasi, alang commitment Katlo, nang importante, mikakalugod na keman. Bakit kailangan niya pa yung kasal? Kamaling kakasal. Kaya po makanyan lapureng karelang sangkan. Pero, ating sangkan era buring tanggapan. Nano? Labisang mag-commit. Labisang maging committed king karelang biye. Labisang maging tapat. Kaya kanita po, patsepureng pong lalaki, bisa lang makyasawa. Pangakwanan do rin karelang kaluguran na maging asawa. At nanong sabyanda? Ihaharap kita sa altar. Ihaharap kita sa dambana. Pero ngayon sorry for this reality, sorry for this word, ihaharap kita sa kama. Ito makanyan ngayon Makanano tanga kiting commitment nung makanyan ing malilyari. Kaya po, ing commitment, iti
manibatan niya king respeto. Ating respeto iti manibatan niya king lugod. Kaya kasanting na po ning katamo pong first reading, na nung sinabi na po ning libro ning Sirak, nga na, ning nino man nga na, inggagalang kang tatang na, babayaran no rin kasalanan na, ning manalangin niya, pakiramdaman nala ning Diyos. Bala mo nga na, titipon niyang pibandyan, potang gagalangan ni imana. Ning nino man ang gagalang kang tatang na, kumabayabye. At nung iya, mamintuya kang tatang na, mamiyang tula kang imana. Kasanting na itang respeto nga ita. Na itang respeto nga iti, manibatan king katapatan. King katapatan na may nibatan king sakramento ning kasal, at siya piniti, yapin niya ing lugod. Kaya ako po atapong mga salko, tambing kong sasabihan, karening kakasal ko, do not forget your promise of I do. Kaya po, agad na kaya pa itang inang kinasal kayo, sinabi yu, I do. Pero kay ba ng kinasal, I do not know. Yes ko, ne? Ne kayo pong kinasal ken. Pota pong ko pamintuan ng asawa yu. Sabihan nyo kaya, I do ka pa mo niyang kinasal ka tapot ang kaya ngayon I do not know. I do, ne? Iti metong yang amanong committed ka. Gawan ko, uling iti, pengako ko. At magnanong pengako inyong kasal yu. For better or for worse, for good health and sickness, for richer and poorer. Nung laman tayo itang ay takasanting na. Imo na sabihan nita, muking kanwanan, no na patingin kasakitan. Muking sikanan, pati naman king sakit. Mukitang atinan, no na patiking kakaluluan. Yung makalungkot, potay ng asawa mo, may nane, masakit ne, mantuna kang haliwa. Ne? Kaya po, nung lalawenta mo po, it is a daily choice. Nga na pong Pope Francis kaya katamo, and that is the meaning of commitment in marriage. Kadwa, compassion, love, understand, and forgives. Kaya po, nanong sinabi na pong Pope Francis, actually nga na, the family is a school of compassion. The family is a school of forgiveness. Nung alang pa matawad king pamilya, masira at masiraya ing pamilya. Kaya aliwa mo po yung lugod, ing kapatawaran. Kaya po, love is the foundation, compassion is the action. Ne? Kaya po nung lalawenta mo po, pota pong king bieta la asawa, aliwa mo po kitang attraction. Yapinitang kitang compassion. Ne? Kasi ing lupa, ing katawan, ing sikanan iti lilipas, pero ing lugod at yung puso, iti lilipas. Agyang pong iti dadalan king metong akapagsubukan. Ako po lalawin king parati, impong bieta la asawa, kitang sinabi ng Saint Mark, kitang kayang gospel, a man should leave his mother and father and be joined to his wife, and they are no longer two but one. Mas masanting niya sigurong pakiramdaman ni Tikin Tagalog. Pinag-isang dibdib, pinag-isang puso. Kaya po, nung pong inglugod ay ti, manibatan king pamisan metong puso. Apakit tamo itang kapatawaran, itang compassion, king kaya katamo pong pamilya. Kaya na nung sinabi na kaya katamong
O, St. Paul, king katamong second reading. Ikayong asawang babae, paisilalam kayo, karengke kayong asawang lalaki. Ikayong asawang lalaki, lugaran nyo rin kayong asawang babae. O, ikayo anak, maminto ko karengke kayong pengari. Ikayo tatang, eyo paisiran lob. O eyo pangamuanan din kayong anak. Pota masira lalo. Kaya kasanting na yung sinabi ng St. Paul, king second reading tamo. Pero ngayon ni, balang baligtad ne. Ikayo lalaki, pailalam ko ka rin asawa yung babae. Malilyari ta. Na. Under desire ka pala. O kaya rin anak. Ne? Ikayong pengari, maminto ko ka rin kayong anak. Baligtad ngayon eh. Nung naning buri ng anak, yung malyari buri. At alaneng boses ang pengari. Kareng-karelang anak. Makanyan. Kaya po, iti sasabihan na kay katamong San Pablo. Kaya kailangan niya po itang malasakit king bawat metong at metong. King pamilya, compassion. Bali po, ngayon ka nung panahon tangin at lulapi papatendeng may asawa. Nalaring galong pipapatenda, mumuna pera. Kadwa pera. Katlo pera. Metong mo kaning pisabyan daning may patela pera. Po tapongita mo, material na yung pisabyan, bila ko yung compassion. Bila ko yung malasakit. King B. Katlo. Companion. Kayan tabi. Love walks together. Kaya nga nang sabi na kikatamong Pope Francis, companionship is the joy of the family. Kaya po, agyang libutad na ning problema, agyang libutad na ning kapagsubukan, potang ating pamiyan tabi, king pamilya, iti arisol bata mo. Nano po wari, imbri ng sabihan ning companion. In companion, iti may debatan niya king Latin salita, cum panis, with bread. Kaya tintang tinape, pandesal, pandekoko, with bread. The breaking of the bread. Ne? Ato ka rin tayo nga kakititi. Kimpong ke katamo pong misa. Nung una namin Diyos, king ke kang biye, with this breaking of the bread, ating kang companion king ke kang biye. At ninong companion tamo, ing ginutang Yesu Kristo. Nakasing lagyo ng ginutang Yesu Kristo? Nalagyo na. Manny Garcia. Emmanuel. Ne? Nano ba rin sabihan ng Emmanuel? God is with us. Kaya nung lalawin, tamo po rin yung manala pamilya nga reting, ilibutan din karelang kapag subukan, gagabayan na la ng Diyos. Kaya king kakatang Ebanghelyo, nanong sinabi na ng anghel, kang Jose, talakad ka Jose. Idala mo rin pamilya mo, karing king Hipto. Uling mo rin yung papatay Herodes, yung anak. Diyos ko, karagula kapikakonwan, karagula takot. Ne? Karagul na kapag subukan, nadalanan da. Pero, meging matatagla. Uling atin lang kayabe. Companion, companis. Breaking of the bread in the Eucharist. Kaya po king pamilya, ka-importante itang companionship, ne? Kita namong simple table meal. Nanda kayo. Nino pang mamangan miyabe-yabe kaya kayo. Bilang meto nga pamilya. Nengkay, mga niyang bisang mangan. Mga niya kisiar. Ting mamang kisiar. Mga nyarap ng TV. Mga nyarap ng computer. Mga niya lalam na ng tanaman. Mga niya king burin ng mangan. Kaibat ng mengan. Balabag ng pinggan na king lababo. Inuko. Makanya waring pamilya.
Ali, ating companionship dapat. Minsan po, ating ko pong kasabing metong kakilala. Ila po, pisali dayong baleda, uling kanungino makatuknang ka rin. At inong sariling bale, at inong sariling pamilya, pero isipan na itatangdang masakit at matuwa, makatuknang niya pakitang baleda. At kaybat deng pisali ing bale, dening anak pipi napi na ding ngabli. Pero tinlang marugula problema. Nang problema da, o ka rin niya tuknang ing tatara. Ere buring tanggapan. Paliw ko rin de kaya bititatang da. Delare king home for the aged. Sabi ko karela, ginuko nga ako. Itatangyo nga ako. Niyang mga lati kayo, peparagul na kayo. May kubrayang masalese, ngayon masalese ako, biya professional kayo, at yun ako sariling pamilya. At ngayon tatangyo rugo, masakit siya pong matwane. O tinugseyo niya rugo. Makanyan ping malilari ngayon, kayong pamilya O, aliwa mo po ini kakilala ko ng ating makanyang karanasan. Dakal makanyan ating karanasan. Bakit? O, kasi alata ng respeto king pamilya. Nya itamo po, eta perfectong pamilya, dadalan tamong kapag subukan. Pero, maging faithful ta sa ng pamilya. Potang itamo tintang umpisan tayong pamilya, tamo king commitment. Potang ating compassion, malasakit, king balod metong, ating companionship. Pamiyan tabi. At itamo kalupad di Maria, metong lang banal a pamilya. Uling ila, meging tapat lang pamilya. Talakatampo. Ipasyag tayo po ngining kikatang kasalpantayanan. Itangan po, Sasalpantaya ko, king Diyos, ikpang may pantutu, linalang king banwat tiyatu, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginutam, pengagli king upaya ng Espiritu Santo, nibayit kan Santa Maria Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, nipa king krus metet mikutkut, kinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepay tasya banwa makaluklukwa na ng Diyos, sigpang may pantutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bamukong ka rin mabiyampong mga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak da rin santo, king pangpatawa da rin kasalanan, king pangasublirang miering mete, at kimbiya alanganga. Amen. Kambening Sagrada Pamilya ning Nazaret, manalig taking Ginu, ang makibalo ka rin sa blatang pamangailangan at adbantakiya ing panwana no ring hanggang pamilya ning tao at ngatang manalangin, Gino, panwanan ming kikang balayan, itangan po. Ginu panwanan ming kekambalayan. Para king pamilya ning Santa Iglesia, bang maging metong yang indu at metong pibale-bale para karing anggang taong mangailangan, ipanalangin taking Gino. Ginu panwanan me ing kekambalayan. Para karing anggang miyasawa, bang apapanatilyan dang sagiwa ing mununarang sinta, o atuklasan dang pasibayo iti, ipanalangin taking Gino. Ginu panwanan me ing kekambalayan. Para karing anggang pamilya ning Yatu, bang manatili lang susulong king ikakatulan at pamanyuyo ning metong at metong, ipanalangin taking Gino. Ginu panwanan me ing kekambalayan. Para karing anak at kayanakan, bang para karela ding pengarira makatwalang ating masablaking karelang panyulong at tula, ipanalangin taking Gino. Ginu panwanan me ing kekambalayan. Para karing miyasawang mikakawani at ding karelang anak, bang makatabnulang taong masampat munye kausukan, tungkol king pamikalugod, ang makasawop lumarin king kakulangan da king bie, pibale-bale,
ipanalangin taking Ginoo. Ginoo panuanan Ano, mi kaya kang balayan. kang balayan. Para ka rin kaya katang komunidad kristyana, bang ating galamen ning metong a pamilya, mabiyasa tang midadamayan at mirake king tulan ning balang metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo panuanan mi kaya kang balayan. Kang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan tamo, iuli no sana king kayarian ng maligaya ring kapatad tamong mayangon na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo panuanan mi kaya kang balayan. Kimpong kapasalamatan ng Richard Chona Yungol ng pagkapitoong Konirason and Family, Mabaga Family, Villarin Family. Para king kaladwa ng Jose Roman Sr. Jr. Antonio Leminada, Juanita Leandra, Ernesto Resurrección, Maria Ben, Crispino, Estelita, Ener, Raul Bener Panteleon, Remedios Catalina, Rodel Carlito, Abrelia, Sara, Alberto, panalangin talaking Ginoo. Ginoo panuanan mi kaya kang balayan. Adwan taming kakatamang sariling kapagnasan. Hoy paming at banwa, king kapamilataning anak mo, kari Maria Tose, papagbanalan me, ing biye, ning pamilya, karing Nazaret, ngini, darawan mila, ring panalangin mi, sa upan mo kaming, makatmakatoki, king alimbawa ng Yesus, ang mabibiyeng pong magari, manggamang king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, ng kakatamang daon matanggapya, para paning Diyos, sikpang lubos, mayupaya. Tanggapan niya sa aning Ginoy, tindawang karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kakatamong kasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. O ikpa, minga tsabanwa, minglalang king sabla, inutos ming yatong pabalbye, at kinuranan mo iting kayapana, nadaraw miyake ka iting sakripisyong kapamayaran kareng kasalanan mi. King kapamilatanan ning Birhen na Indo ng Diyos, ang Panginoon na San Jose, apakibutan mi sana kapilan man, ing grasya ampong kapayapan, para king pamilyami, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King Ginoo, mantabi ake kayo, At kaya ka antimuri, itasyulareng pusuyo, makatas no king Ginoy, pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. iti karapat dapat at Tunay matuloy. ping karapat dapat at matulid, sukat ang pong makakabos sa puriyan, ang pong pasalamatan na kakapilan man, ang pong nuka rin man, o Ginoo, panalig pa, Diyos ang malugod ng pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi, king pamagmasusimi kaniting banal na misteryo, panuwalan mi king impepakilala na ing mayakit akadiosan, inyang kimkuma na ing mayakit ming pangataw, antimurin ing mibait siya bayo pa ing sablang panahon, migmulayang pepasakop king mismong panahon, bangking pangataw na, isublina king kaganapan ing sablang menalang, at hausaning magbalik lalam ning pamagari mo, ing taong dinayo na keka king kasalanan. Ulinita, kambering sablang koro ring angeles karing king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Santo, 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 Diyos Wawon, Dominus Deus, Dominus Deus, Sabaoth. Santus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus, Sabaoth. Mikmuyeng yatu, kingke kang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Dominus Deus, Sabaoth. Dominus Deus, Sabaoth. Tunay kaping banaloig pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, papagbanalan mo laretingayin, kingampuning Espiritu mo, bang para kaya kami magawalang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamat siya keka, piraso ne, binyene karing kayang disipulos at ngana, kunanyiti kayong anat kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis at pasibayang pasalamat keka. Binining kalis ka rin kayong disipulos at nga na, panangiti kayong anat minum ko kaniti, ting kalising ka na kundaya, ing daya ning bayi talang hanggang tipan. Kami bubu para kay kayat para ka rin sa balang tao, bangkit ami patawan na rin kasalanan, taptan nyo'y TV lang kapigaga nakakanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Inukengke kang krus at pamayubling niya, inabos mo kami. Ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, dingyato. Yang ini ka nakalmig pa, ting kamatay at pamay dibling mebi ning anak mo, darami kay kaiting tinapining biyang poing kalising kaligtasan, laiming pasalabatan kay kay papalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo keka. Papagkumbabami mo namang pagamo, amo ni kami nga sana misulo-sulo king katao na dayang Kristo, tipuna na kami nga ting metong ning banalay Espiritu, ganakan meoig pa, sa tigresya makalagaan at king meto yato bang bigyan na piking lugod, kambe ng Leo na kaya kaming papak, i-Florentino yung kaya kaming obispo, tesa blang pari ang pong diakono. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepaynawan at maninay sa bling miyempo, sa blang miyangon na biye, king kang pakalulu, king kang masalang harapan, pakaluluan mo kami ngan. Kawin mo kami ngan karapat dapat magkamit king bihalanganga, bang kambe ning wanabiren Mariang Doning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring sablang apostolang pore samblang banal, at inupad king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, porian dakat paligayan, kapamilataan ng Kristong kang anak. King kapamilataan ng Kristo, kambe at kaya, ikpang mayipayang tutu, kagumning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Kaya po manalangin tang mitmong kapanaligan at lugod king igpakaring amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Isamba niya ang lagyo mo, datang ke kami, kayarian mo, ipabitway ang loob mo. Ketiking gato at king banwa, di pamitwan ng loob mo. Ibemu ke kami, ibemu ke kami, Inga Domini, at ipatawad mo ke kami, din sa ating pamamatay.
Tapos mo kami o ginukisablang marok, maligod mga ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupanin kaya kang pakalulu, mitimawa kaming parating king pamanalipan king kasalanan, may kabyos kami alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang paninay ng pangpagsadyan mi, panyatang ng mitmong ligaya, ding talapan at bus ming Yesu Kristo. Hayarian, ating ating ligaya, manggaman, Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostoling kapayapan, lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiyak kaya kayo. Emo sa baliktan din kaya kaming kasalanan, no nelawan ming kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pumayapan may pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Kaya paning Ginoo paratiya sanang manatili kay kayungan. Pakit tamo po ngining mikakami itong tamo, king kapayapan, kapayapan po kay kayungan, kapayapan. Diyo'y ginutang Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos, iyang milalako king kasalanan ng yato, mapalatang mayaw, singapuna ng kordero. Ginoo, Ginoo, matang pantanggap kaya ka, dapat dapat ikasming nga mano mo, kumayap na ako. Daya ng Kristo, dala nakatangan sana, king be alananga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. Pamamakalulungig pa, ipagkalumusana kay kaming mesesengeni king maligayang sakramento, ingatok yan ming alimbawa ng banala pamilya, ri Jesus Maria Jose, bang kaibat na ning kasakitan mi king biye kay tiking yato, pakaintuliran ming miyagom karela king biye alanganga, itiadwan mi kapamelataan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pota po, kikatamong Christmas party, registration po 5 p.m. Kaya di pong kikatang covered court. Okay na, brother? Covered court tamo po. Kaibat. Christmas color. Ano? Pinta. Christmas color sa pureng kamitan tamo. Kaibat. Kimpong New Year. Pota pong New Year, King 31, ning misa tamo po. Okay, 8:30 p.m. ya po, yung kakatamo pong misa. Yan po, 8:30 p.m. King 31, 8:30 p.m. Kimpong December 31, ing New Year's Eve, at ita pong New Year, tinta pang misang New Year abak, may, ay pilan lamo. Okay, to be announced siya po itang New Year Mass tamo po. Ne? Nung atin man, 6:30 a.m. ya po. Bakit 8:30 ya po? Bantagad tamo pong muli kasi po tatay pamakbong. Pong balo ko po mag-medianoche kayo po kanita. Ne po? Wednesday 31, 8:30 p.m. Tandaanan tayo po. Sabihan tayo ka rin sisimba. Ikakatamo pong misa. Ne po? Ingino, manatili yake kayo. At kaya antimurin. Yukuya rin buntok para king masusing bendisyon. O Gino, ibalik melob ke kayong balayan mo ang pat ipanwalo mula agyang king pamanggulot na ke ka. Dingusan mula, lalong lalag king lugod mo, king tapat ke ka, king kabilugan ng puso, itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi, medisyonan ko sana yung Diyos, sa may paing tutuwing igpa, ampoy nga anak, ampoy ang banal Espiritu. Amen. Sa midawne, metanaking kapayapa, na lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Maya, payabak Maya po. payabak po. Kaya kayong happy.